Dr. Kwamna Dufour beba ho esan say enwa no launching a campaign no okay so person uwini NDC flag bearer race na I just about doing praise esan say honam go say President Mahama so beba tomi no and Nigerian mosquito oba opechema no papa opechema and it is odi papa no say friend say Ofosu ampo it is on your number ho say almost C for C ofosu ampo for they say the slogan is C for C chairman for chairman and the omi no obedi ka ba ho na be wi ni and then your money and chairman into pa to me ba be say 334 no wa be lande enya gro na yedi wa hasa no we dey e pursue wi ni ma openi Kwamna Dufour or Assemblies of God church member I am church member okay enti se oba hon mo ntemo a eja President Mahama de na obe wini and Adom Mahama so beja no a beja no na say that is we win no interest no mi nya so Assemblies of God sir and your members you buti ate enti se we are church member na ya NDC na say e bia your delegate for na ko jo mi ntemo dia we turn between no because we members dim papa enti no we see Dufour declares flag bearer bid openi Kwamna Dufour daily guide ko wa krata no ni nim ho no front page no en wa twa to no kakra so openi Kwamna Dufour na nimfo ni da no kama wasere na nim djadwa papa no opeyomo papa yomo de ope ebi so ana normal day ya normal day fata no enti enura no pa ne campaign ho ntoma se opese NDC otu franka edema wom na wodu animu na okọ akọ na ogitumi efiri Dwaso Nsem edema party no ntino NDC for delegate for no one nto na ba no ema no esas so no na edan wo fata na wo se na nsentami wo de dwumadie bi hihye so wo party na de wo show boba party yes wo na ahoto no yes wo na no chicheche ne wo so wo party man e kwam de wo no cause opposition tena ya wo and yes ne nyoma so de call ye nye nyoma ketwa adwuma de wage se no na delegates be hwe so dia but yenhwe ho bansem bebre enti eno na down no daily guide Dufour declares NDC flag bearer bid and our launch we say eye enkitahudi a aban any IMF aid ninti no one sha afei aban ko homasika eye budget no ebe delay be ka akire ebe twintwen so esan say em say anu baba no enyam wie peye wontimi nsi po okay wontimi nsi po ntimi gi say ebe ma budget no ache enti owura osei che mensa bonsu ye dom kase wo mrahye bedwam no wo pani oda no no odo na ode sa nsam yi etu dwa ewo ye mrahye bedwam enti no yanko Ghanaian Times okay Ghanaian Times nso what they ato ho no mo say under Paris climate agreement no Ghana target 15 billion for action plan on say you can say climate change wiemu nsachire ha ne hu sunsanso na we ya na muntu a ewiase nyina atu a opeso ohwese anamontuo ni suban bi a onipa edan na dinti de hu sunsanso boni aba obo ade bobre environment no ntino etiso mutu anamon bi na omutimi de soso ano ebi in say carbon emission and I said dodo afrese bia ehusie free car mu na greenhouse emission your friend say any ne kika ho on me kire no no almost say aban edi nani ahwese sikai 15 billion ano no ope na watimi di aye nyomfa ni mitigation omodi etimi asoso ano na sa na motu yitu yenye ne o sa climate change fight ni ade na ebi se enye nokre ebi se nokre ntu eye krachi we Donald Trump kra de na enya de o support climate change ni ade enti aban na motu nto say for emission reduction adaptation of impact enti se ne be ya ye betimi ate eye ka ne tu enwusie ebobobbo ni ade no se betimi ate so na fe se hu sunsanso no so ne yatimi apa
akwan bi de befa so a ehu sunsuaso no entimi ma yeso bebre san se ensu atotototo basa ni ensu yiri ni nyina no wo gidi se ewiem nsakraye no eye climate change no na amasa ensunsuaso bon na ba ensu eyiri efa nkrofo eti so nya sesika yi a wonsa ka sesika under Paris agreement na ebetimi aboa ama Ghana ban etimi atoto no maye ni ensu yiri no eso ate na afensu no ye ka etunfusie ka bi da no pa me ba adwuma na police for water cannon ibi tutu pa obeka se ka de shi ahomachi ya meba mehia bi obeka se jadam ewusie pa be se police for mo ka na etuwusie sa no ni nyina omo polutu ayo aframa na environment obi a wakọ chire na wakọ tukusi a oboja osedi bom na oboja pe ofitem it's when that your friend saying Ghanaian Times now Kumasi gets 2.5 million euro grant for waste management service until we are over some pine or no a bank crash or that Kumasi ano na was say one saka and to be a free European Union or the Buana or the na efi we efi every asante mantemontino or no suni dana say Kumasi Metropolitan Assembly no so edon kama stop illegal manners to protect lives and here no so any Nsem University of Ghana Galamsey research team no so no almost dia tuja yanhwe the Republic Free Press and a Republic Press MPs briber wanted on says Nsem ye beto dwa say mrashibe dwafo omo no pese aban eyi ora kendo foriata ene chase dubu over 80 MPs from the majority side. Yes, she say crowd the ora o say chairman suppose say omo brosa emrase bejafo eye dom kese no omo nyina epese o mampani pamo ora ye fen say kendo foriata ne dubu ahin no aso making kai bibi front page newspaper o say em say Council of Elders no party ni penny for no so almost no so many abre enom koye nhyiamu sana almost see so koye nhyiamu person mo chiro kata e de komo mampani efa anamuntu amrahye bejafo no etuye no etene da no say omutu sana mo no krachi bia oye businessman a bibi woni nsem woni bibi die ono bae ko obehye won funumu na de na tisani businessman queen besia no bia tu money that's it ade na muso ni dimbo yes krachi so what benefit kwadi ode ayi bra emu yedru say ya sikasam ni ntutu ya nkrofo botom ma dry kam senka obehye won funumu because obi e kan ne momo ne die na momo die ade na mode sase mo kraba bonti in the first place say no mo so mo ye nhwehwemu we eze wo ye nhwehwemu akwan o ye nhwehwemu say bia mo di nti nhwehwemu ye dia fine o mo ye nhwehwemu nti eno na da sa eye na okay kwamna du for de no so hanom eno se mra shebedwa yi MPP omugam 24 dada 148 former NPP chairman threatening to leave party over neglect almost say abana poom abana enhwewom omoye no krompo enso apopo wom na omunya adwuma we party chairman wunya adwuma na se na aban na aba wo no abana ba o de disika be shobotom abani mu ankasa no into mu ni case ana mu ni case yes government de be case na mu yo na party no mama meto omuja nkrofo ma sa na ye nipa na de party but so party hwe won obi say comedy no ko be from an nkwan da bia o se party hwe won because onipa no wa ye adwuma na party no wa hwe Ghana fo awie ana say aba no hwe Ghana fo awie sa na nkrofo 148 mu free party ni ma party ni begu ye de nipa no political party nipa na political nipa 148 no so depend o ma o abusuan nti ono so obe bomodin apamo en na busuan fa kasa no mu nyina free party na ti ade na beba free party dim but ati asefo asem no ye kan de wawu no onkoto abale fa bo bi foforo training NDC for the training free party ma say there be how better say 1,000 defect from NDC to MPP
doesn't defect from MPP but to at NDC. least at least a party nim wa wo ma yenim die tie omo wo ya omo tete wo ya omo koba ya hwan minister hwan yenim say bibi wo ho na ha de bibi ni hwan ko bitu na Ghana for bo na chi so won si for man ko oba resign bibi wo mo benefit nti no mo tete wo no na say megidi say nti no mo shom megidi say party na nyi obi na ahoma so mo kon so mo join obi anka na sa but the fact say ma join ya ma ye adwuma e de ma party no say wo didi wo so mo no so bidi because why party adwuma why adwuma no say because na adwuma kro ye krampo ni di mu bi na de nya kwanya ade kwotena soro won nti no adan wo so to ma jeje mu nti adwuma no wa nya nko fifuro nye wana be once ye na to mo so me constituency chairman so what I say your former and just current but former but adwuma no pain oh party ni enra ablekuma central mataiko ha oroba ko mo veterans empenyifobia since 1992 omaso party no bedure ne ya omunya hwe no ono dedicated the sampenyifo be say aduonu 50 na to private health policy and a funeral policy so party no aya ukodwane yetua aka bosome yentua kakra na once ntino no say oti hey obi ewo multimedia because obenya kakredi because you are employed. Yes. Yeah, you are gymnasium party. Look at them. But they must sacrifice for their parties. Who asked you to sacrifice? It is by choice. How? When I can't help us all dumb party, no, I can't dumb party. And no dumb party, no, yeah, party. Party, nanya kwenya bapawa. I was so much. Omo kwa benzo. Omo musikani biniska no mudi no mumo mubini. Unless one bekache so munisika, and so omo kambe no nyina ye nyintum. Sika no mumo mubini. Because some a party for omo ntabiri o man sika ne ma former party enyo man sika na ye kan enti sika be na wo kan enyo man sika na ye kan wasem ukọ New Jaben South a wo mu MP yi Ochireba fi wasi party office kakraka memba wasi party office kakraka dia ma no untumi nka se bia ya o man sika na odikosi ye enti sika bi wo ba bia at least MP o se DC so bi no ebetumi dia boa mpacho Ochireba fi die Ochireba fi die on die osi okwaduo utana no we ni mika ono no bibi won ho ansa na oba party oba na yi na me kire se tie bi ono an ni sika no die exactly ntino ne me ka ko se ti so no dia wa ye untumi nka se ye party sika no de ye untumi nka no sa but eye party ba na wadi sa adwuma no enti se ye bi omutumi enya omuwe around abia omunye opportunities nkitinkiti bi no omuwe extend this opportunities ne kwase ofo no so enti se bra na omuye na aka se do na mu ye campaign na se ofo na anya campaign na what so hono no o pa che se 148 party chairpersons bra omuye party chairpersons na no mu hono o pa che se wanya ho mfaso wanya ho adododi wanya delegate emoji hu sikadi wanya she ankrofo contest o ma anyi hu sikandi o mu ko elections kura na se mo musika se o mu fa enko ya campaign nya no mde kwaye be se onya ya na wanya enei dia parties in power aban no obibi obeye dia ma ma aban no nyema wo aban no entimi enfa o man sika enkonkohwe party for some party now party executives national executives regional executives they should speak to the party, they should speak to the government. It's not a government responsibility. Is the party not the government? No. And I make sure who gave birth to the government? Which party gave birth to the government? Which party? And the whole government, na party na we fu watchim. Fado to nche party ben na a government ne buy a party ben. Say enim say. Da bi me bisa say munyi ma no party ben na the government ne buy. Da bi you can straight a party. Ghana for na to aba MPP. Ghana for na to aba MPP. A party no. And na dia ben ya ba betena so. It is Ghana for na dia communicate a. Oni party. Enya ma me sure enya MPP for nkwa na to aba. Enya MPP for nkwa na to aba. Ema ayekufu ado no be o mampani o Ghana for the top meba o political parties a contest here na be say 8 and na brokra ekwa wi akiri no aban na wote so no ofri party be mu na bae me say Ghana for the to aba makufu ado me jetum say Ghana for the to aba ofri party be mu na bae ofri MPP mu me da say it is ofri MPP mu a some communicate at party no eye MPP a they are also communicating to the president and you to Jubilee House ho the ministers where you are appointees where you na communicate whatever it is they are enjoying in those offices no extended na party for na wase ono nya bini sa person me nkumi nya no enye me say adidi jani
mu na nam omampani ntimi mfa oman sika enkonkɔhwɛ party obianka so omampani fo oman sika nkɔma party chairperson omampani fo sika no party fo no fa nkɔma me no ana me da se your friends nti o se eno no da ha no o se 148 former MPP chairmen threatened to leave the party over neglect. Wo sha hase wo sha my joy line o se our wives are abandoning us. Omo yere mo krompo edi omo ja ho. Eti omo de omo ba ye no. Omo ye party adwuma se no omo nye omo ni private work bia. Ehwo de ye nka hwase mo. Once a wa serve party na party ne wo power obi anim say yetie ye accommodation ya ye nyina ye tofuo la ye su ni ade ya ebi mo de omo di coupon na kwaji ebi mo di coupon na kwakwaji fuo no na omo de atwe no wo mo so wase wo so omo hia moa they should go and assist them. Your friend saying nana abna pokuya ahene just nana no the Finder newspaper and also watchro ato anomo. Government unlikely to present budget to Parliament on November 15th. And the majority leader no so edia tuja send yesi kan no ewo kuwakata ahudwa yakin na list to answer na be kono Kobe Kingsway Williams was say asem na wo kan de oh yeah right pa on say we say say adwenche te say yimpaboa size obi anene de abudu safu abudu on so de o say de wasem na wo kan de no krena na wo kan o say me masem na say sheda for but still I will defend them because my party adwuma na me say na omo ye delegate Portia so did matter what or some not making sense. First, I don't know we are party adwuma near the kind of Obabedom party no on freedom of association. It is why Obabedom. Na so obeye gwam training we gwam training no e ma party no e ho adododie na e baaye no eno wu di no anka o we delegate out to aba e come ma hihye mfirimu anka eno de yemfa anka ye de nena ye de anka sa tuma ye yiwu ni o she be sam the former chairman about my boyfriend o ba na me ni mo bo first me ni mo pa chopa e na abudu o se masem na o se wo asem na wo kan na so why confused why confused why put the kai abudu very confused no. Okay say party that you buy no. Oh but at least what ye nim say aban no so ba o mama political party oba dem o man mu ni nyina but said ye tie bia no bibi wo ho ma party no nti na omo wo national chairman national secretary ni ade no bibi wo ho ma omo betumi aye e de masafo ya omo nya because omo so mba be form so mba be form na atifie ma me kire wade so ati ase ma me kire wade owura Freddy Blay be NPP gwam training na wakwa tenafie wo tenafie afi wosi wono no say ekwam di me ne me yiri onti ma me pese bi jai constituency chairman yentimi fasa di bia no and opportunities go for any opportunities ya na available to them no and compare national executive contract district assemblies unum dodo chairpersons ahodo ekwaje contract district assemblies want what now ade ba ko ya parties some time ago Techiman na me call time ba no okay and am ne amanyofo bi na ehia na me ka kire say opposition na say person party ba power bra we adwuma ma party there's something you should also do to yourself when me say party ni ba power there are so many opportunities men ko say okoka say party ni ma 1 cedi 2 cedi na factory ani di the company esa say uti company will supply fertilizer textbooks any idea say party ni ba power okay na say wo the company ni ko say yama won supply ye fen say fertilizer and now books and as yama contractor me nya sure say wo ye party ni a wa ye adwuma no ombe yi wani ato nchen they will help you na say wo pese de dabia no obi di simpoa tro kapre ehye ubotomu a ene dabia kombedo so you prepare yourself whilst you are in opposition set up a company move for company ni nam cause contract na wo so no yire ni wo ma wodidi na say wo anya sa na the tronic kapre company no we expect so ni expect so okron ko create company na wo ni say political party bentu obekwa kodi contractors ya kwa no dodo nya na omo e be contract no ma stability e tell you no omo nya sa you are a former chairman
where you are as a former chairman, DC or and now uncle can change me patro. No, I'm a chairman. My contract no offer my one. But still, party in promotion. Yeah, daily graphic. Daily graphic. Strengthening regional integration, enforce judgment of Africa courts. So for Yakufu, former chief justice. Okay. And then in answer or call Central University Faculty of Law. Na okoma speech honomo. Na ne efa onipa afa ahudie. Okay. On me kire no. Na was say ade ebetimi aboa ma ebibremu yen kabomu aye press ebebo no ebetimi abam ni say say ECOWAS Court of Human Rights and Justice. So omu bu aten bia etise wo hwe se dia ye bu sa aten tia no no omhwe se ombetimi ye di sa aten so. Okay. Se ne be ya atentri ne ebetimi aba ene ne betimi aboa ama nkabomu a wo pe no one side den etimi aka 100 world leaders to attend COP 27 no climate change meetings ne adenti no see ewiase nyina empanifo be se wo ha ena eko dompem omko bo ahyiamu number 2 anamon no ahwe wadwendwen obade bobre ene ewiemu nsacheye climate change we are ya omputu into action you say the job dey ground no koso mame fa we entwato mate the new weekend crusading guide na ohura ahiagba ono eneye national communications director MPP MPP dispel private army bunkum say government is focused on resolving economic challenges. War against illegal mining. Achimansa DC raids Galamsey site. Okay. Any chatro Joma market now then for foreign commercial sex workers. Joma ewo amasamine importem hono. No so ko no wa o market ni dwane o hono no. Uko no ma e hono mo na amanonefo a ebebo be sibra o Ghana hanom no. Obekonom de doso asen karanga asen ena na se omo ton mo ho ani. Okay. Ena ehon so na ntampe woma. Say edwonum na omo bo sabra no. Omo bo sabra no be sibra no. Ena ewi ni ntampe. Ena de enye edwom sen. Ade eche baba to aduane adi. Yeah. Ena unsen chen so eye oman sentwerefo kubata ne GJ so epa eye foto bi ho ntuma. $2 million. Dollars and cedis. Patricia mame. 2 million Ghana cedis. Ghana cedis. Okay, dollars is saying Ghana ye cedis. Okay. Na when I enti bi da listo. What's it? When I enti bi da. She can't pay the day. Keep quiet. Matias. No wapa hontuma. But na o ye la sulala. Na say no wetimi anya 70,000 Ghana cedis. Okay. To wa betumi aboa ye bia no. I'm say 70k. Eti wo gusua sresre. Say eno ni sika foto peso obo ne nsentwerefo aye okwa hohiehiem ye de boa aya politicians no ebrom aya police fo ebrom omo ni skanti asem ne kokoto kra na o matwa so aya timamufo ebrom mususu moyen na eni ma na ye adwuma yi omo brom no obu onum a ye friend say boy bi no ye adwuma a ye multimedia ye friend no Emmanuel Ante. Okay. Bra 2012 MPP4 ekokoye hopes na doye ene nkrofo bi say de ben demonstration na omko hia mo circle omko hia mo circle me refi before the na BBS wo Tunisia gabi wo twa gya tunimu ehye omko ko the same thing ewo circle election time no bra no mo ko Supreme Court no mo ena krachi koye ena omo ko bro no eye na chi bremo no spinal cord no affect no eno so de na chese wonan ya no no affect no Stephen Ante entimi nante besine enya de MPP etimi ama ne empatasika ontimi nante Stephen Ante yes. And so, of course, so cover. Abeba manie. Ni omo ye no. Obaba manie.
hopes na doye otie on organize sa the ben square or circle or brass sport one and as Stephen Ante omo bro no brotofo and an echi bremo no ntimi nante enti amosusu emo santrefo sumu yen yo mo anya santrefo nso a ka mo wo hefa sumu yen yo santrefo ya ena mo na mo so na mo de adu babia maduri enya de keto o obi hia mo a na yen santrefo so omo tumi a santrefo nye o opposition dia santrefo na dan for the santrefo obatumi a santrefo ni nye esan say bia waye bone no wakenti etina ye ne se kwesi nkro no nyina kwenti a enu so efiri he very unfortunate enti empire bone say foto no me pamcho enyumakuo Goldfields, Anglo Gold, MTN, Vodafone, Nexans Cable, Gapoha, Tor, enyumakuo nyina multimedia munyina Despa Group of companies munyina mo first can be nkonko to futuo ni mu ai mo dia na mo meta yachi wo hyebutaye a eda akira se wo yide listo eka ye a wa ho omo sanso diaboa omo de ye workshops de training ensamtwafo bia bibi wo no ma e wo se onyamu nimude na bia yakope expert aba training ni nyina egum enti munta yachi mo ma yeska Emmanuel Ante de ne de ehia pa Emmanuel Ante na me gidi se obi oben hopes no mo nche ne se ne nkrato e wa Adom FM ha mo nche ne se wontie ne dwumadie no organize was circle 2012 elections no na komia so nimpa sabre na komia ya Mr communication director yes Emmanuel Ante what did them for life what did them say oko circle eko cover sa MPP omu demonstration omu yeye na mo che ne bon no wobra on kam ho obeye na dwuma na chiri bremu na chiri dompe ene Emmanuel Ante ontimi nya central dwuma ni bi wakadem obedan ye wakadem wasre en wadi wasre are ho keke enti sa futuoi sa 2 million Ghana cedis en centrafo enkoa na adwumayefo a wo memu obi nkan asem ma ye ase yanso yentumi nkan ya de unuma de machi yanso yentumi nkan ya de me na nyese yentumi nkan unuma de machi ye hono mu sa na obi afro teacher union bi ana say yenti akatim ti ye demonstration be cover political party bi we say nanu ya kola ba ye cost of living allowance ba ya sem 4 kk jigumu a mampaneji tumu a cover be adwuma yefo ya be dance sem training bi ase wakasi maboa ye nti wo de monye percentage kakrakra obi be kan 1% e patwa sa adwuma na ye amamu ni nyina no percentage no momomodi anfa nko GJ na momfa nko to foto nim sa pepepe no tina bi no sem training bi ho kan ono so benefit because want to me nko media house from media house efa sa percentage ni nko ye adwuma ye but still e was so mo donate ko foto ni mayen enti no mu nyina mo amutie TUC for mo amutie no mo donate MPA GMPC yenim sisika mo de ye nyoma kese mo fa bi men central for we deserve it esa say en central for ye for bia o maya enim yi kan kro kabi mi kabia memuo se be ye yie wo nye yie tim a enei obi amana no so a no kan de ope ni na radio so no kan no na so central for a ema mo kwan na mo kasa no mo sole na mo brom ye nobody speaks about the welfare of the job I because me who say obi me pedwumakuo bi a obesore demonstration say and central for akatua enye entino monto makatuam na no cry news link ya be cover na yaka amonya pesa mi nkonya da bia na mo dwuram ho political parties a na no demonstration no invite central for TUC for ni akoba nat nagrat ni akoba ni akoba de ba ya ni ya de meeting ni a so ni de your friends vakufo workers no omo so mo tini ma bia se akwatia tumu ya mom 22% omo so mo mpe say they should peg it around the dollar na bre mo ya di wo pri akatua ntemu akatua ntumu a wo pe dollar ntumi bibi aba fine ena central for koye ena de betu wo goyi ya kama ena ya kama omo mo de monka ye de bi mayen mo so na mu boy adapa na mu twa no na mo bro yen na mo twa abo so
adan photo na ba kakra bia obi afakoto man 2 million no crazy. But sanye abet kwabna djumfo so 2 million say so de so abati e betimi anya abroso onse for na bia bibi se bia obi se ma dedicate sika nyina me de ma ho so na epokra so to mu ya beji bia ka ho o ye kese o ye kompa ye kese na kasa agigim 10 million 20 million endowment fund muntia mon supporting now what the envelope akoma o mampani dada John Mahama 2 million man no ntua kwamna dufo 2 million man o mampani Akufo-Addo 3 million man 3 so o man be 5 million man obefi abanso no atua wie political parties ni nyina because adwuma ye ma wo na asa MPs no atua bia ma wo asa semtwefo adwuma ye koye teacherfo adwuma asa katua no heaven ye twama na se wentua we am cover program bio I critical Ghana Medical Association almost percent of your use pa GM for no and we twabo ama wom almost omantua and central for monko cover program bio person kasa no mo di megaphone no akogya bonte no makọ kasa there's some information centers in ajo room and send it to you wa be ko je frem you see wa pam wa be wa be beto de fa ho be o na me kire no eti me ka che GJ mpanifo no 2 million de sa omunye ne be say 20 million 20 million no omuntwa kwabranto enfama political parties in Canada. I don't know say best way you but be yemma mo da you benya dia support ye and just support in your kasem omo na omo kogina omo na siankokobon program a omo kwata radio station fufura na omo ka ene central for ena mo de mo nka bi ene central for ene mo nka bi Mate awana to number 1 central for yes we are some training oh you DJ DJ me can on trust here oh central enti liso yes o support fund no o ma yesikan to you wi am ko frɛ DJ president I o mu twa kwabranto Oma MPPB, Oma NDCB, CPP, PNC. Guta for cry. Guta for. You want 2 million Ghana cedis no muntia. But that's what it. Until list of Kojo Fojo and meneno da wakrata won sem nie mu amane